Ladies and gentlemen, here we introducing Gladiator Underground. Filime nziza cyane dusatira gutangira. Ni nyuma ya Tekino Miles. Ati go. Dutangira. Genda cyari be the great. Domis people. Gladiator Underground. You want to dance or you want to shake? Warakunze Bangkok dog. Ntuci kwa kangaka. Abatari nka diwayisayo bakagarutse neza cyane. Benzi wa Benzi na wakarimo. Domis people. I love my life, I love my life, I love my life. Tekino Miles ati nkunda ubuzima bwanje. Uko byagenda kose rero ngomba kwirira show. Right people. Go. Do your own, make I do my own. Yeah. Go. Them mama, them papa, all of them want to go. You know that I'm a big man. Yeah. Give me no time to me down. I'm money coming big. Ngiye kuzajya nshishura koko. Nkora remix muri original. I want me to Sulelo. Don't play with me because your caro is messy. Akana Agasobanuye time bahaye ikaze mwese. Go show deal. Aho muherereye hose. Go. Hirya no hino ku isi. Upfa kuba mudukurikirana gusa mukunda Agasobanuye. Go show deal. By'umwihariko kafashwemo nanjye Bidagureti. Domis. Go. Another man food. Bibutsa ko nagakoresha kada Great Entertainment. Go. Kubufatanya na B Studio. Hagati aho DJ izereka kugeraho cyane n'abakiriya bawe. Aho ngaho muri B Studio abantu mutuye muri mbye mudakura filime muri B Studio kababayeho. Muraducikira he mwaka mutya. Gladiator Underground. Niyo filime dusatira gutangira. Warakunze Bangkok knockout akantu gacikwe. Warakunze Born to Fight akantu gacikwe. Warakunze Bangkok Adeline. Ni filime udakwiye gucikwa mwa bantu mwe. Bwira mugenzi wabwire mugenzi ko Gladiator atangiye gusobanura. It's a party. Ndimo ndagenda nonyera mu mavuta munyitegure. Te mami te papa yo. From my heart I wish you well. From my heart I wish you well. Me and you we go turn up the party. Yeah. Party yola. Yeah. Aho aririmbye mu Kinyarwanda rwose nta watubeshye. Go show deal. Go show deal. Go. Eze kindirimba itarangira ndapfuye. Go. Ndirimbo yatinze kurangira ariko reka karangire nta kundi. Gladiator Underground. Go. Abari kukairira mu masare mwese abagereho cyane. Aho muherereye hose hirya no hino amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali aho uri hose quiz ewan gahunda ni party. JP Technology Computer Limited niyo gisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Muri JP Technology Computer Limited tugufitiye mudasobwa za laptop ndetse na desktop yabishya ndetse n'iza occasion kandi ku mafaranga make cyane. Tugufitiye hard disk yabiza laptop ndetse na desktop mu ngani yari yose waba wifuza guhera kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16 aho bufite ububiko butazigera bwuzura. Accessoires za computer nazo zirahari nko kuri mwe mukene screen, ama keyboard, ama mouse, VGA cable, network cable ndetse n'ibindi hakiyongeraho guhabwa garanti. Muri JP Technology Computer Limited tugufitiye abatekinisiye b'inzobere babizi aho ugeza computer yawe urwaye bakayisubiza ubuzima. JP Technology Computer Limited dukora imbere y'isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ushobora no kuduhamagara kuri 0788 90 25 58
cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu twitwa JP Technology Computer Limited. Ubu icyo twashyize imbere ni ukubaha serivisi zibanogeye. Dutandika banange Gladiator Underground. Mina yitwa Bida Great Samuel Godwin Films. Abo nabateguye neza cyane. Dutangiye dute sasa. Abateguye bo ni benshi. Abo sinzi kuntu babasoma. Ababo ndabazi. Roku solidi ibindi birancitse. Ni birasimbiza. Aha. Entertainment. Solid Productions. Lakong City. Umujyi w'ibya harimo witwa Mantis. We nabo bakorana baragiye umujyi barawucakaza icyitwa ruswa, ndetse ruswa n'ibyaha byaragiye bibata umujyi ngo ni Lokalong City. Crime Lord Mantis we nabo bakorana ha masked acquaintance baragiye umujyi barawucakaza icyitwa ubutabera nta kibaho, ruswa n'irangwa umujyi kugira ngo abaturage bakirwe ku murongo. Hari cyitwa Denalaka Tournament cyabaga buri mwaka ingaruka mwaka. Indwanyi yabashaga kujyayo yacaga mu cyitwa tryout kugira ngo abashe kurana nimba ashoboye, bagashaka ba sponsor babashyikiraga kugira ngo bishyure bajye muri iyo mirwano mikuru. Ni imirwano mikuru kuri finale entry fees. Mu marushanwa umuntu yaro bashaka kumanika amaboko cyangwa se agapfa, timwararwanaga cyangwa se bararwanaga bakumanitse amaboko cyangwa se ugapfiramo. Bamwe barwanaga amafaranga, abandi barwana icyubahiro n'ikuzo, abandi bakarwana kubera ko ari cyo kintu bazi. Uwitwa Mantis n'abacquaintance be, masked acquaintance n'abapagasi be, umujyi bari barawuyogoje Lokalong City. Barakweka hakuno Diwaisayo amazina y'inyakuri. Dore na maniga wacu umwibuke muri Bangkok knockout bagabo ni babi cyane. Giza cyane. I hope you're ready. Reka nizere ko mwese mwiteguye. Bazimya amatara. Tournament tryout hani mwijonjora. Baje mu majonjora tayari. Bari muri tryout. Barebe nimba bari qualified yo kwinjira muri grand tournament. Nuko dutangi. Raka. Bagabo bose nta numwe wagaye. Match iratangira hano. Match. Tryout. Mwana tumye nkubitwa mani. Kubitwiki. Urahawe ari yumva ukuntu. Filime nuko itangiye. Nacyara cyishyura wa mushenziwe. Simwishyuye kaji wa mugarura. Raka. Bagabo. Bakoranam. Uretse semani urashaka kumwita wowe. Tuza ariko ndahiga dato migozi barayica. Dore agasore hano wawe karakubita byo. Dore umwana round kick mutam Diwaisayo abana yewe musigeho. Plenty of time to kill you. Mufti gihe gihagije cyo kwicarana rwose mu marushanwa. You have both been accepted. Mwese mwemerewe kwinjira mu irushanwa. Month to find a sponsor to pay your. Mufite ukwezi kumwe nko kugira ngo mushake sponsor. Ubundi muzabone kwinjira mu irushanwa. Bagomba kubona ba sponsor abazabashorera. Gladiator Underground niyo filime dutangiye. Lokalong City. Iyi niyo gare ya moshi yanyu muri Lokalong City. Decided to come back. Nyuma y'imyaka yose wafashe umwanzuro wo kugaruka. Utavuze sha. Think I find out about it or what? Nari muzi ko ntazabimenya se. Yo, bro. Baronkumbuye petit frère. Kumbe baravukana ikiri umunaki. You?
byose rega ntago ari ku bwawe buri gihe Tournament. cyano mu irushanwa. Max, get that shit out of here. wavanye mu mwanda hano To you. wabaye ikibundi avana irindi cupa. Fuck off. Nuhoshe. Look at me. Max ndeba ariko Talking to you. ndavugana nawe. Max. wa kintu. We're one big happy family again, aren't we? urashaka ko twongera guhinduka umuryango wishimye nko wari umeze se? Being in this tournament, it really bothers you. Nese kuba naje mu irushanwa ubundi bikureba hiki. Isn't it? Sinzi nibyo urimo urakora ibyo ari byo. Hano hagarantu hawe. The greater good. Ndimo nakora ibi ngiye kubw'ibyiza. Virtues as Ndimo nagira ngo ndebe Martial arts. uko narengera ubutabera bw'indwanyi ya nyayo. you will never understand. Ibintu wowe utazigera umenya. See, look at you. Wangerageje se ngaho ureba ikibazo ugira n'iki ngiki. Wowe uri umusinzi nta kindi. Tournament. Eh? You think Steve? Amarushanwa uzajyamo gute? Steve- Urakeka mwarimu iki? Mwarimu n'ibirenge byanjye. Fuck you. Toka. Hey. Wewe You're not winning this tournament. ntabwo uri butsinde irushanwa. Nzameka ashobora kutazatsinda wa muginga we. Nta soni. Ni ibibazo. Kumbe hakuno ku ruhande. Bohan Khan District Street Fight. Ni muga cheka Bohan. Bohan yakabye abantu hano. Raka. Uyu musore mumwibuke. Muri Bangkok Dog. Ni Benz. Yagarutse muraka. Uyu nawe yaje gufana. Ngiye kugutamo sha. Ngiye kugutamo. Garaka. Kagabo. Kagabo. Bakubitwa inyuma. Azasha. Wowe iki man. Wowe iki. Kagabo. Kagabo. Genda utangwaho. Tangwaho. Ayiwa datawe. Kiramuruma. Nawara kiruma. Ayiwa data. Bamushenze urapfuye. Ewa sha. Uramufita mutamu. Nga yabimubwiye ariko. Ayiwa data. Hano hari nani iri kureba. Bamushenze sha. Uri kumva kunesa agira neza. Daro kwasi. Aho sha. Yaratsinze. This is your cut. Dore ko utsinde rero. And there will be more. Komeza utsinde uzajya uhabwa andi menshi. Thank you, Bond. Urakoze cyane boss. You ne boss. Shojin araseke. Cyane cyitwa Shojin. Shojin man. Blow. What's up blow? Drink, put up. Tungemo seman. Tungemo blow. Tungemo amushenze we. Koko mwahinduwe niki? Tournament try. Hakurya hari nani hari? Nanjye nagiye muri tryout. Neme. Yo bro, nanjye nije mu man. Yo twese tuzajya mu irushanwa man. Fucking talented not to. Ni byamushuti. Sponsor me. Ewa, Bohana zan sponsoringa ubundi mbese ninje nanjye mu irushanwa. Nanjye ne sponsor ariko. Any of these fools who will sponsor you. Bino bigoryi birahanga mwana sinzi ko ari cyakugira. Yeah, sure. Icyagusponsoringa neza. Gusa nabizi bazagushyikira man. Nabira biboro bya drunk style. Real? Afite technique z'ubusinzi ngajya kubita. I can tell. Wait. Mwarimu wanjye na murumuna wanjye bagarutse mu mujyi. Finger square ass boy scout. None nawe agiye kwinjira. Karumuna kawe bakishyira shaka zinjira mu irushanwa. Not you? Ntago ari we bishyuriye. Guess what? Ya. Last year's winner, that Kerchak King Kong big ass motherfucker dude. Man, ibaze ko nari kumwe n'indwanya yatsinze umwaka ushize man. Some of those Ewan. just tried to run up on us. Bari aba cretins bari bahari. Byari danje mwana. Mbese nkoma. Barakafata shayi nuza kuhiba kujyaga panda. Ase irananira haraniye. That's Vina. Baramubonye yitwa Vina. Like poker. Na ibintu nk'ibi ngibi ajya byemera ajya shora gashetera abantu mbese. Not too. You got some money then, right? Wakagerageza se. Hey yo. Ko wenda nanjye kantamo nimba kajya gasheta. Hey yo. Agiye kuvugana n'inana hano. Hako mani wagarutse. Ntacyo amahirwe maso kirabyimba. Iteze. Hey. Hi. Pite. I'm Max. Nitwa Max. Yeah, I know. Ndakuzi. I just lost $5 grand because of your friend. Mpombye $5 grand man kubera inshuti yawe itumye nsinda. That can. Ahombye sengana. You might get lucky. Ujye unsheta wenda ubutaha uzagira amahirwe mwana. Okay. Sawa. Hey, hold on. Yewe buretse. Came off the wrong way. Wasanga nje mu buryo butari bwiza. Be straight up with you. Ndagira ngo rwose nono mbikore neza. Ngiye kuzarwana mu cyumweru cyiza. I mean, Uzanshete. good fighter. Ndindwanya nziza. Money. Uzanshetere rwose. Nzagutsinda amafaranga yahombye uyu munsi. Nshaka kugira ngo ninje muri Nalaka tournament. You know what that is? Of course I fucking do. None se nyine
ahaha Made it in. cyane rwose tuzinjiramo baby karabaye See? Looks aho ndabibona be here next. ko muri kumwe n'ibyanaja Would be great. ura yitwa Lin What's up, bro? I'm Ren. meze bite bro nitwa Lin man Why so quiet? aho nawe uteye uturukaho bundi ndi hano man ndi hano rwose ni nana yanjye The best. nitwa Maxien indwanya mbere muri Cologne Never heard of you. Lock Long City ko ntigize nkumva uzanyumva Okay, let's get going. sawa ubwo reka tugende It's fun. tugiye kurya show bizaba bishimishije kabisa Again. muronge muragiye rero ndasebye koko ndasebye gute nteretse umugore w'abandi ndasebye Gladiator Underground One Kung Fu Academy King Chao yeah barimo baritozana dore ka gasore Tiger Crane Raka koresha Chandler Spam aha Too slow. muginga uragenda gake Sorry, Sifu. I mbabarire sifu couldn't think. Think. ntabwo ni gutekereza tekereza You fail. uko utekereza ni kutsindwa nyine master aha I see you, students. ndimo ndababona banyeshuri students You know about Wu and our success and fame abroad. urabona uyu musore wanyu rwose You've come lining up yagiye imahanga ajya gutya arakoma yiga imirwano itandukanye less. If you gusa iyo ukoze move mbi biba ari ikindi kindi think before it strikes its prey, reba nka lion intare or does it itekereza neza know? mbere yo kugira ngo yaca ku muhigo wayo kataka irasensinga It uses primal instinct, ikoresha prime instinct emotion, nta marangamutima not logic. itekereza ihubuka nta logic Deeper. ewan ikintu kimwe kiri deep cyane kandi mwese ibyo murabifite mugomba kugira umurava bakiri aho Teach. icyo nigisha uyu munsi Man, that sounds like a hari uwinjiye me. aze ngiye ko munyibagirwa ja What are you doing here? si Max urakora iki hano Sifu's back in action. ako sifu yagarutse mu mujyi ni gute nagomba kuza kumwirebera Max It's been a long time. igihe kinini sha Sifu, yego sifu still with this fucker. uracyari kumwe n'uyu muvuna muheto kanga icyubahiro wa mwana we Sober. uzagaruke zagushizemo Sober enough to know that you're sponsoring him for the tournament. zanshizemo ni gute ushaka gusponsoringa uyu muginga mu marushanwa Understand? we ntago wabyumva I don't understand. yego nyine ntago nabyumva You should be sponsoring your best student. wakaba urimo urashyigikira umunyeshuri wawe wa mbere mwiza Do you want swear? Look, you heard what Sifu said. Leave. wumvishe ibyo mwarimu avuze genda ujya hese wowe toka bakuranamo nanone yehe garaka Max nawu bose ni abanyeshuri be iki kigize kirara ntabwo kijya cyumva Shadow Spam namutamu ndagukubita wowe ndagukubita usha ndi petit frère ariko ntacyo waza umbwira petit kukubita sha na wamukora yehe petit yehe namukoma ramudoda girarcha mutam round kick yehe ndagukubita nana tuza wa mwana we sigaho ndakubiswe Max jya mu rugo wirebe Like I want to be here. wagira ngo nkeneye kugaruka hano ngewe ko nari kugasuzuma nari kureba ibyanyu haja petit frère urampaye sha urambona mukomeze. It's enough for today. uyu munsi reka dusoreze aha ngaha mwese muzagaruke ejo Stay here. weguma aha ngaha ni petit frère bagomba kujoininga irushanwa hari abajyamo bashaka amafaranga abandi bajyamo bakeneye kugira ngo bamamare bamenyekane abandi nuko bajyamo bazi kurwana nta kindi. Coming back here and muginga kuza hano seeing Max like that?
ndeba Max kuntu yarameze kweri. I used to never be able to beat him. Ubundi mbere sinigeze namukubita habe na gato. You didn't beat him. Ntiwigeze umukubita. Ocean's dead. Amarangamutima yawe niyo yamukubise. Sifu, why did we Hasi ubundi Sifu kuki twagarutse hano? Master, You don't remember what happened last time? ntago yuko ibyabaye ubushize. Kuri no nco biraza kuba bitandukanye. This tournament. Aya marushanwa ya Mantis Spectacle of greed and violence. arimo buri kintu cyose kibi gishoboka huzemo ubugugu ndetse n'ihohotera. Fuels the underworld. Amafaranga aramenwa pe. Follow this. Ariko iriya underground, iriya underworld ni ikindi kintu. We go in there. Gusa nitwinjirayo Fight with virtue. tukarwana n'ikuzo ndetse n'icyubahiro, We'll show them that tuzabereka yuko money and amafaranga yabo n'iriya mitwe bakora ntacyo isobanuye. What about Max? Hanyuma si Max Care about virtue. we ntago yitaye ku bintu bya virtue cyangwa se honor. He's just gonna want to kill me. Wazanyica tu nta He kindi. hates me. Wabibonye umunsi aranyanga wa mwana we. Max is crying out for help. Ntago ubona ko arimo arasaba ubufasha. He's stuck in. So Ubuzima bwanga bwaramubaza akeneye kubucika. Ukwiye kumufasha. we're fighting with martial virtue. Ba urugero rw'indwanyi ya mbere irwanira What to him ukuri. and to the city. Tumurimo umwenda. Dukeneye no gutabara umujyi kandi. Sifu, Sifu rega I don't know if I can do this. ntago nzi nimba nabikora. It's not an easy decision. Yego ntago ari imyanzuro yoroshye. Think about it. Ejo uzafata akaruhuko ubitekerezeho. Thank you, Sifu. Urakoze cyane Sifu. Ni wowe. Tayari muri underground matches zirabo munsi ku munsi. Basore bakura amafaranga. Yazana mu kiwanja. Kick. Gasore karakubitabyo. Diwaisayo. Yeah. The Brothers. Uramuhaye man. Yeah. Raka. Yeah. Baricana birahagije sha. Navuze birahagije wowe. Now get him the fuck out of here! Mujene muvana ngaha. Jenga we turumuka maho ngaho. Dore ko gesa gusa. Gasore karapitse. Yanana yarebaga. Killed him. Habuze gato umwice. Didn't you shoot a new one? Sasa imwishe ntubibona se? He can't compete. I did. Ku mwana sheri wa yakubitaga sheri we. Wouldn't have lasted around in there. Ku mwana nawe rero ntago ayibonaga. Ntacyo ubutazagira uko yigenza. Take different. Fatwa. Kitumye ntsindwa gusa. Keep it Yagomana dore kwiyemera. for my entry fee. Uzayanyishyura ngiye kwinjira. Wiki. Serious? Uri serious kandi? Cyane nkeneye sponsor. I need a sponsor. Cyane rwose. You saw what I did. Indwanya wiri hasi kandi nanjye nkeneye sponsor. Ubonye icyo nakora. My skills can change both our lives. Ubumenyi bwanjye rero bwahindura ubuzima bwacu. Urabyumva ute? I don't work with drunks. Sinkorana n'ibisinzi. Stop anytime. Nabihagarika igihe cyose. I quit. Wabibonye? Ndabiretse. Another flask in your pocket. Ufite indi flask mu gafuka. I do. Iyi mfite irindi cupa mu mufuka. Indwanya w'igihe hasi. Make some money together, Max. Birakavuna umuheto. Sawa nta kibo ngaho dukorane. Aha, urakoze cyane mama. Uyareba? No. Ni Shojin. Oh, just keeping the homie Ewan. Ya mujinga ni icyago. easy, man. Abonye icyana kunagifata kweli. Friend in the ring, you know. Uriya ntaga n'inshuti yawe mu kiwanja urabyumva? Yo, boss, why you bugging? Boss ibyo bizanye gute? Why you bugging? Comes, I can easily take him. Oya ibyo bushuti sibyo ntaga ari ngo tugeze mu kiwanja namutsinda byoroshye. Bivuze ngo yarizeye ko yamutsinda. Hear his brother's back. Numvise ngo kandi muri umuntu nawe yagarutse mu mujyi. Yeah, him and Sifu are Yego ngo we na mwarimu we bagarutse mu mujyi bafungura n'ishuri rishyashya. Come back here. Kariya gasaza narakabwiye ngo ntikazagaruke hano. He was poaching the fighters that were working. Yajyaga twiba indwanyi gakajya kuzitoza ngo imirwane ngo y'icyubahiro n'iki. Business. Uyu mutipe ni mubi cyane kuri business. need to teach. Okay, nibyo none tumwigisha isomo ntacyo. Ntago ari bya danje. Brothers off limits. Wenda murumuna we mukuru we nta kibazo. Gusa petit frere we ni igifunga mutwe kibi cyane. But Sifu,
Sifu we noneho him. ndifuza ko Make him understand it wasn't a watuma asobanukirwa ko kugaruka hano mu mujyi bitari ikintu cyiza. listen, too big an ask for you, killer. Nizere ko kandi umwicanyi nkawe bitamugora kubikora. It's just Nyine icyo mvuga ni You got a real umva rero nkubwira ufite ikibazo cya nyacyo. people in positions of power. Urabona abantu narusha ubushobozi baraza bakakurakaza ugaceceka tu. Niyo mpamvu gukora ibyo bashaka. Heads Nakibaza impamvu ba traders got a hit out on. bagukomye bigeze ahangaha. You like me to take care of that for you? Ase urashaka ngo mbigukorere njyewe ubwawe. Ntumbaze ngo ba traders bamukoreye iki umusuru ahangaha. You'd like to go home and see Ntago wifuza kujya mu rugo ukorera umuryango wawe. Ben since you've seen you. Harya umaze igihe kingana icyo utabona umwana wawe sha. Gotta go there. Uzi impamvu ntajya ariko. Literally make you so. Ndimo ndakora udufaranga hano. It's like you're keeping me fucking hostage. How much longer do you want me to keep doing this for? Nuko ari we bambuje kuba nagera mfashe nkaho ndi imbohe. Ushaka ngo nzagumanga kugeza ryari? Kugeza ubwo mvuze nyine ngo genda. Maybe I'll do the mob a favor and hurt Cyangwa se bari barara nzabakorera faveri. myself. Ubundi ngiye nkomeretsa umuryango wawe ubwanjye. Amahitamo na yawe. Genda unyigishirize kariya karimu kagarutse kariya gasaza sha. Genda ukanyigishirize isomo. I'm impressed. Ewe ndatunguwe. You're pretty well when you're off the booze. Ewan. Inzoga zagushizemo ndabona ibintu ari fresh. Just encouragement. Iyo ni compliments. Oya. Okay, girl. No kugutera umurava. Put a shirt on. Ndambara ishati. Let's go get some coffee. Reka dushaye kuntu dufata gakawa. So tell me, Max, Ngambwira Max. to win this tournament, Where icyo ushaka kujya gutsindira irushanwa? Ageze hano. Nampaye agakawara. what's wrong? Ni iki se kandi wowe? What's wrong? See this poster? Ora ni postira ahangaha. You know who that is? Aho nuyo ngoyo. Oh, Uzo ari we? Oya. That's my martial arts teacher. Uyu ni mwarimu wangishije kurwana. Tumwita Sifu. And that, Hanyuma uyu ngoyo my little brother. ni murumuna wanjye. We grew up on the streets together. Twakuriye ku mihanda twese. Didn't have much. Until Nta byinshi twari tuzi kugeza ubwo Sifu yatwakiraga. a fight. Atwigisha kurwana. Amongst other things like honor and discipline. Atwigisha iby'icyubahiro ndetse n'ikinyabupfura. Grew up, Mabiye gukura ideas. nagize ibitekerezo byanjye. so what happened? None byaje kurangira gute? Well, as you Nyine nk'uko ubizi honor only goes so far. ibintu by'icyubahiro This ahantu nk'ahangaha ntabwo bijya bikora pe. Ngura indwanyi y'ukuri. to change things Sifu yashaka kugira ngo ahindure ibintu. and convince my brother the same. Akonvensinga murumuna wanjye kugira ngo nawe akore kimwe nk'ibyo akora. And some dudes ran him out of Gusa ntabwo byigize bikora. Byarangiye basohowe mu mujyi. and my brother followed. Murumuna wanjye arakurikira. Here, Yewe nsigara hano njyenyine. So why didn't you go with him? None kuki mutajyanye? because if I can't survive on my own, Kubera ko nimba ntabaho ku bwanjye who the ngo hell? nirwanirire ntabandi igiki se nduri mu kwa kw'abandi. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo nsinde iyi tournament. Best fighters in the world. Urabizi muri Lockland City ndi indwanyi ya mbere mu za mbere. Fighter in Lockland City. Urabizi ni number 1. But now my brother's in it too. Gusa mwibuke ku ruhande Shojin yavuze ngo kariya ndagakubita byoroshye. You know what? Tugeze mu kiwanja muri ring It's like I did. namuvana mu nzira byoroshye. Uvuze ngo Shojin nawe ntago yoroshye. Twamubonye. Thank you. Babahaye agakawa kabo. We yumva ko ari indwanyi ya mbere. Akeneye kugira ngo yirwaneho. Bombe hakuno muri Hong Kong Fu School. Nangwa se Hong Kong Fu Academy. Ushaka iki? Fuck up, old man. Wagisaza uragapfura gapfa. Ushaka iki? Stay out of the tournament. Amarushanwa muyavemo. Get the fuck out of the city. Muve no mu mujyi. Yeah. So how long have you been training for? Maze igihe kingana kiwitoza? 20 years. Imyaka 20. Okay. Birumvikana kiraho. Telefone yaramuhamagaye. You gonna answer that? Ntago yitaba se. Reka nyitabe. Yep. What's up? Yego bimeze bite? Max ni wu. Go. Petit frère yarahamagaye. Golden boy. Bimeze bite se mwana ushaka iki? Max ngwino ku ishuri. Ni Sifu. How many times I gotta tell? Ase nzababwira bingana iki gisaza ngo ukibwire ni kifate agapano. Fuck. Max, you don't get it. Max ntago wabyumva. It's already on their way. Hurry. Ubu tuvugana ubutabazi bw'ibanze buri mu nzira. What are you talking? Je ntago nari kuhagera mu gihe. We subirayo. Yeah.
subira inyuma kibatam dore kigabo Shojin kibatam dore kabutura hano ayiga gato master yikanzemo dore akagabo Max ngwino kwishishu bijyangijwe buri wese yakubiswa ari hasi dore akagabo abanyeshuri bameze neza gusa sifu sinzi ni mari burokoke nakagombye kuba mpari uravuga iki muvandimwe sinibyo mushoboye Come on, old man, let's fucking go! Ngase ngwino turwane wagisaza we. Will not fight you. Ntago narwana nawe wa mwana we. Shut the fuck up, stop! Funga umunwa turwane. You are lost. Wari buze wa mwana we. You are lost. Free you from your dark. Na kubohora nkakuvana muri uwo mwijima. Ubuke nawe ari kubikora umuryango we. Punch! Cyamukomye ingumi ya kameme. Emera. Nawe ari kubikorera umuryango we barawushimuse mwanda Just come, please. ngwino kabyara we sawa ndaje Sorry. ye wihangane ndagiye umbe hakuno What happened? ase nibiki byabaye kandi No, Sifu, what happened? byagenze biteye glad you're here. nejwe nukuje wa mwana we I'm sorry. mbabarire I'm so sorry. mbabarire cyane bana rabahuza Fight together. ufatanye urugamba fight together Promises. Sifu. munsezeranye ibingibi sifu ubuvuzi bwaraje Promise, Sifu. ndagusezeranya sifu Promise. nanjye ndagusezeranya master chaho n'ibibazo ntago baramenya ninde ubikoze ntago uyu nguyu azi ko Shojin mushuti we ari we gatera n'uwirirwa bashyira mu marushanwa Bohan ari we wije nyuma ya byose ku munsi w'irushanwa sasa tournament day gikobwa cyarabazanye Vina Mantis acquaintances barabakiye muri Nalaka tournament mu betting rwose muri mu cyumba cyangwa muri busoke it's okay munkurikire abana baje n'umujinya Petifu na Garafu bana b'imihanda umwe n'umurara ibyikuzo by'indwanyi ntubimubaze undi we ngo agomba kurwanira ikuzo Bohan aranga byiza cyane I thought you got the message. narinzi ko mwakiri ubutumwa nahaye sifu wanyu What you talking about? uravuga ibiki your Max tuza Academy way Huwa Academy not welcome. uburyo bwanyu ntabwo bwemerwa ahangaha For God. sifu wanyu yari yabyibagiwe niyo mpamvu nohereje Shojin Yeah. ngagiye kumwibutsa uko ibintu bikorwa hano Next. Shojin Max tuza dore ngo kirabigambaho nohereje umusore wanjye ngamukoreho Shojin Save it for the ring. ibyo mubibikire ikiwanja sha Max. nawe ntago ari we This will be all Cuban. ntati ibyo mubisevinge rwose mubisevingire ring I hope you got enough rest because I think you're fighting for. tayari We only have a few minutes before. bagomba kwitegura bafite iminota mike cyane Max turi kumwe Why would Shojin do that? kubera iki Shojin yabikora Max Head. tunganya umutwe wawe Clear head to win this, understand? ugomba kugira umutwe utunganye kugira ngo utsinde irushanwa turi kumwe cyangwa ntituri kumwe turi kumwe aha Good. byiza cyane Greetings, ladies and gentlemen. ndabasuje abagore namwe bagabo The Almighty, the All-Powerful, kabasha rwose umunyembaraga kurusha abandi Mantis welcomes you abe haye ikaze mwese to the Naraka tournament. muri Nalaka tournaments turagashyushya rugamba The rules are birimo biratangira sasa amabwiriza aroroshye the rules are simple sound, get tsinda round ya mbere ubona urufaranga and move on to the next. ukajya kuri round ya kabiri Race doubles. nabwo ugakubirwa Surrender during wemere kumanika amaboko mu gihe muri mu rwano hagati fight, not between rounds.
wemere kumanika amaboko mu gihe muri kurwana apana hagati ya round kuri ya round bigeze mu hagati ukavuga ati wapinge mise mbihagarika oya n'uburi mu nziwani ngumi zivuza ubuhuha no kumanika amaboko mu gihe round irangi ntiwemere kumanika amaboko uratsindwa urahomba buri kimwe kandi sponsor yemerewe kwinjira mu cyumba cya VIP room in order to place wagers kugira ngo yongere ashete bushyashya kandi indwanyi zigomba kurwana bitewe n'uko zishaka hari spin wheel we'll be starting soon. Ugahitamo igikoresho uri bukoreshe. Maxien versus Speed. Ubu tugiye gutanya kuri Maxien ndetse na Speed T. Wabikora. Mwinjire mu rwambariro sasa. Maxien ngwino tujyane. Of course I can. Cyane rwose namukoma. Speed T kandi ngubitse umuginga. Bagore namwe magabo mwitegure stage. Uru n'urugamba nyana muntu. Urugamba mutigize mubona. Evolution Combat umwe ku wundi. Round 1 numwe kuri umwe. Max inja mu kiwanja. Mufana arahari. Abafana ni bose. Gladiator underground. Been waiting patiently, but now. Nese mwari mutegereje ibingibi. Igihe cyanyu rwose mwashete kirageze. Ngo murebe. Ewan Maxien ahanga ina Spirit. Mukubitasha. Yeah. Uyarasoka. VIP room. Urakaza neza mu cyumba cya VIP. Vina yaje mu VIP hano. Dore mu VIP kirimo. Harimo intwaro. Ngindwanyi yeme igikoresho barakigura bakagiha. 3 Gatatu, kabiri, rimwe. Mutangire. Speed. Muvuduko ki. Barantangiye se kandi. Speed. Wani muvuduko. Speed. Karamucabira karabaye. Ndagukubita sha. Aho sha. Speed mukubita sha. Abasheta barasheta. Nchete Max. Yeah. Raka. Wow. Chimutam. Boss wabare ba match. Aje umushenzi. Fire! Push. Wa mushenzi. Push. Yeah. Konyo. Barimo baragufana sha. Tugabo. Kindi kirimo kiraseka. Max sharp. Ni chip Max. Mushenzi uramufite sha. Uramufite kabisa. We urimo wamufana. Navugaga. Byari urugero. Not your friend. Naga kiri inshuti ye wa mushenzi we. Kubita sha. Abari hanze y'ikiwanda sha babishimye. Shaka kunkubita ngaho kubita do. Kubita. Max ni umusazi. Sasa. Boss leda la hangaha. Dore ngokora mo kanyagom. Kagabani kabicana. Ndeba ari ngokora hano. Boss leda ari kwebejya mbere. Dore washese. Mukubite. Rebi ngokora hano. Draka. Kagabani kabicana. Ndariga datawe. Hayiba datawe muvuduka arakubiswe nakubwi. Nakubwiye rwose. Aho. 7 8 9 Karindwi umunani icyenda icumi. like Speedy T. Bisa nka Speedy T. Countdown yabazwe rwose ntaraguruka. Cyane rwose yamutsinze. Urimo urafana usheta kuri ya sha. To continue the match. Sponsor washaka gukomeza match cyangwa mushenza aransindishije. Mushenza aransindishije sha.
aha just in from Speedy. bisa nkaho The most sponsor wa Speed I'll go into aturuka muri Northern March School ntago yemerewe gukomeza irushanwa rwose that means cyane rwose bavuyemo is Max Yen. utsinze irushanwa rero ni Max Yen the Furious umurakari kuko ntabumva ariko sha ko nabumva The next round. round ikurikira rero sasa twagiye ushenze sha yari umwanda kabisa abagabo bashyushye hano babashe sa yabo umwanda mubi cyane yego sha uramutsinze sha uramutsinze dore boss lady hano banza ariwe Mantis Congratulations on your first win of the night. utsinze bwa mbere ijoro rwose felicitation uzuwondi we Yes, I do. cyane ndakuzi Mantis, niwe Mantis you run this event. niwe uyoboye iri rushanwa wowe uyoboye ibirori rwose byiza cyane My tournament. amarushanwa yanjye My city. umujyi wanjye My rule. n'amabwiriza yanjye urimo urabyumva nufane cyane bibuka ko mpari Was strong enough for granted the honor. abo bakomeye cyane nibo habwa icyubahiro hakuno mu irushanwa ngo bakompete Few rich and kandi abo ngabo basa nk'aho ari bamwe mu bakene bato bari aho bake bari aho ngaho n'abanyembaraga bahagije have the privilege of sponsoring nibo bafite ububasha bwo kuba basponsoringa on these. muri iyi mikino bakanabetinga Yes, you're one of them, darling. reka nizere ko umwe muri bo darling yeah For now. byaka kanya for now kuko ndabona ari bugushirane vuba dora yo watsindiye dora urufito ndayatwaye nushaka kuvuga ntibindeba ndayatwaye nushaka kuvuga ntibindeba ndayatwaye Hey. yo Easy money. aya tuyabonye byoroshye rwose Good. How much? A lot. twabikoze gute wakoze neza Don't worry about aha nangahe ni benshi cyane ntugire ikibazo wowe bakome Okay. nanjye igira urufaranga n'ibyanjye Next up. ukurikira ni Wuyen ndetse na Greyface Wuyen na Greyface Petit Frere agiye mu kiwanda dore uko yinjira Ese uriya winjiye kuri yate yaturuka he uzamwe niyahesha niyagatera wamushenze ndakwishe wowe ndakwishe tayari ngo ni Greyface Greyface ndagukubita sha ngagomba kurwana umurwano w'ukuri nta kwibana fight be fail subiza inyuma Petit Frere wa karenze wan Yeah. arakubiye cyane rwose Now that I have some more cash. ntabwo kanje kumushetera rero sibyo ngiye gusheta Slow down. buretse mbwire buretse Vienna kanchetera Petit Frere wawe nimbarenze Petit bajugunya hakurya ari maranga gukubita ngagomba kurwana umurwano kuri mwigira inyuma batabakubita ari gutabara abantu Petit Frere ko kurenze mwana Petit raka ndagukubita kubita iki wanda tsariko Petit raka gasore kara uyu mwana arakubita guhaguruka biranga 8 9 10 Greyface ari hasi cyane rwose arakubiswe umugero umwe gusa sponsor banemera gukomeza iyi round Looks like Greyface is sha reka Greyface ari hasi sha ibintu bikikana umugero umwe ahise ajya hasi uye naratsinze irushanwa. These fighters are the lucky ones so far, ladies and gentlemen. It's only a matter of time before one of these sponsors decides to spin the wheel. Ati mbibutsa yuko The real carnage. muteranya rugama nara hanga. Ati buri ndwanyo yose irajyamo. Sponsor yemerewe kuba ya karaga wheel. Bakamuha igikoresho rwose. Nyeneye ko kubitasha abantu tukabakoma cyane. Ubundi nkabona amafaranga nta kibazo. Shojin agiyemo. Shojin agiye guhangana na Magic Man Marcus. Godi Magic Man Marcus. Meze bite blow. Iyi round tuyitangire. Hari ibintu bya mbere ugomba kuza ariko dukoresheje #LoveMyFun#.
kiriyemera ngo cyitwa Magic Money Markers. Meze bite mwese? Ngiye gutangira irushanwa. Iyi round ngiye kurwana rwose. Ntati hari intumbi zasanzwe ngiye kugaragara rero. Love my fun hashtag. Hashtag Team Magic Money. Hashtag fighting. Harubanza rivu. Bamushenze we. Abanza kwivuga. Magic Money Markers. Ndagukubita. Batanga sasa. Go ahead. Kiramukigita. Markers kubita umuntu ariko. Kiramukigita. Shoji ni mubi cyane. Kubita umushenze. Boss na mikino. Kubita umushenze. Amujenga. Kiramuru. Yiga data. Uyu we ni umusazi. No washi. Mufana njewe. Wewe jya hasi wowe. Mufana njewe. Looks like Magic Money Markers. Bisa ngaho Magic Money Markers akeneye ubufasha pe. Sponsor we nimba yifuza kwinjira simbizi ngwiki. Ndashaka gukaraga icyuma. Bamushakira intwaro. Spin the wheel. Ladies and gentlemen, bago namwe bagabo Magic Money bisa nkaho agize amahirwe. Bagiye ko bazunguza icyuma. Akaraga icyuma. Intwaro kirabangaho. Niyo balaha Magic Money. Magic Money Markers gets one spin of the wheel to change the tide of this fight. Bagiye guhindura rwose amerekezo y'umurwano. Katurore. Wiriri karaga. Aho kagwa. Intwaro karagwaho. Niyo baramuha. Nibiki kandi. No, I don't like it. Ibi nayo ndabizi simbikunze pe. Spinning. Kiri karaga. Kigwa hano. Tayari ibisubizo bye biraje. Abonye kusaligama. Ngo nibyuma bifitanye n'iminyururu. Byabima by'aba ninjas. Karabaye do. Kaligama byuma by'aba ninja. Mumpereze nkubita umuntu. Avuga hashtag. Hashtag. Ninde beach no nakakanyi. Who's the beach now? Come up there, boy. Shoji ni wakabyara. Urumva ewana nkubita umushenzi. Reka turwane sasa. Icyambera nagifata. Urakizanisha. Shojin. Show. Win one. Shojin. Uriya ndimo ndamureba arakubita byo. Shojin. Marcus. Niwe wabyizanisha. Baramurambika. Juma. Aramwishe da. Mufana njewe. Ko mudafana. Aramukubise. Kigabo. Dayiga data. Umva ukuntu avuze. Aramukubise data. Umva. What the fuck? Charamurumye. Aho! Charamurumye. Dayiga data we. Chaivanyo. Aramwisha umusore wanjye aramwisha. Charayifashe mu ntoki. Bamushenze. Magic Money Karabaye. Uriya ni umusazi. Kijugunya hasi. N'abashenze mwe. Mufane njemani. Mufane njemani. Turagufana nyine. Mufane njewe. Uriya ni umusazi. Wihangane mwa oya arabaramukubise ndeba nari namushete yuriye. Yikanzemo. Magic Money Marvin arasoza. Ndagiye rwose. Mirwanda hano ikindi. Uyu ngo waje kurwana imirwano y'ukuri. Ndagaragaza ko ari indwanyi nziza biramucanze. Mark Kong. Indwanyi yatsinze umwaka ushize. Nayo yaje mu kiwanda sasa. Uyu ni watsinze umwaka ushize.
Kongo. Reka turebe kakamace rero. Uyu nguyu mwibuke muri tryout yari ari kumwe na Shojin agiye kurwana n'uwitwa Darius. The Darius we genda gake kikabona kivaho kiri fusha sha fusha nkawe waretse ko mugongo barakonyora ko mutamfana nanjye man aze wemara barudufaranga sigaranye arashete akizeho senyisa. So how does it feel knowing that in just a few seconds from now you're aze mwana kuba rwose ndwanyawe igiye guhita ipfa direct ndwanyi zabo zirimo nshuti yanjye Darius bahangaha ntago ari umuntu upfa gutsindwa woroshye nko bikeka nubwo ufite ikigabo kibyibushye ariko ibiganza bye bifite icyo gifite byaba ari byiza cyane. Aramushetera tarajya gukubita nawe bakarage Will Spine. Darius bamushakira igikoresho yikanga ubanza ari watsinze umwaka ushize. Hari ibyo nibiciwe ibazaguye ku mbunda nikize sha abuze gato haboneka icyuma ntaje icyuma ni cyiza. And Darius has come out on top. Darius ndabona ahawe combat knife wamushenze sibi nibiki kandi bamuza n'icyuma dore umushyo ndakwica rero iki kigira ubwoba. Uyu nawe arangije. You're wasting your money. Urimo urata amafaranga yawe mwana. Reka nanjye nshyire kuri Will nawe arakanda nanjye rwanyange yikangama nawe baramuhaye turashize. Kache Kung nawe ahawe amahirwe. Here we go. Kiragwa ku ikaramu turashize. Bamuhaye ikaramu bashushanyije turashize. Aze ikaramu ndayimarisha iki mwakira ikaramu yanyu. Ikaramu kundwanya inzizi irica mwabantu mwe nayo ni igikoresho ubundi kundwanya mfite icyuma man icyo bagikoresha iki ngiye kugushushyanyaho wafunze umunwa tukarwana wowe ukapfaho. Ngwino mwafite icyuma ndafite ikaramu ibintu bitabaho. Kong's the bigger guy. Kongo simitaye kuba ari indwanyi nini n'ubundi agiye gutsindwa. Reka da nge ncheteye Kongo avuga cyane bose baramwumva. Wowe kandi umukobwa w'umukire uturuka ku mihanda yanjye sha ntago wakabaye urimo urapfusha ubusa amafaranga ya so shagura inkweto n'amashampanye unezerwa. Umva nkubwire nimba ushaka gutsinda amafaranga wishe atanu atariho sha kubita umuntu sha Marcus tino umuntu mwana Marcus Darius raka fusha mu gutwara itwara aramwishe ayiwa data we Gaheza ndamwishe yakaramira ko Kache Kung uyu yikanze mu imirwano n'inyabaki barabizimya ntaga byumva bushyuhe buramuzima. Ndamwishe uyu yaraseka bira ntaga ari byo. He can't do this. Ntago yari kubikora cyane rwose yari kubikora And he did. kandi yabikoze. Better luck next year. Umwaka uzagira amahirwe. Where's my entry fee? Gize unsubiza amafaranga yanjye nishyuye. Oya. Amabwiriza. Just say no to me. Ibyo so ugize ubimbwira. Mbere yuko njya gusheta. Your rules. Amabwiriza yarakifata agapanda. You ndagushyingura whole entire turn. ndetse n'uyu mujyi wawe wose w'amarushanwa. Reka da. It's done. No need to. Byabaye ibyo ni iki? Wikwangiza vibe. You say? Uvuze ngo cyarya nguragira gute? Bitch. Wanyumvishe mu mabesho. You heard me bitch. Afraid of you?
Uracheka ngutinya? this whole city against you if I have to. Uyu mujyi wose ndaza gutuma kurwanya nibiba ngombwa. Kumbe! Burat! Mantis na mikino. Jesus. Urumva dushete amagambo ashirivuga. Sorry you had to see that, darling. Wihangane kuba ntumyibona ibimukundwa. It's fine. Oya nta kibazo. Cool. Cyari birenze. Ihagararaho. Ahubwo nuko ntunguwe. Nibyo gusa. You're pretty smart for making that bet. Uracheka uri umuhanga kuko ukora urufaranga karungiye karinjiza. Umukobwa mureke bohani. Umukobwa uramushaka iki? Amafaranga naye yayatsindiye. Funga umunwa. Abandi bakire bikanze muri bo bakire bagenzi babo batangiye gupfa. Ni ikibazo. I'm going broke here, man. Nge nashiriwe wangu. For first round that was. You guys are lucky to be in the audience tonight. Kicking off round 2, we have Tayari utuvugana rero round ya kabiri mwabagabo mwe mwashese ntabwo mwashetse ahomba mwashetse ahunguka. Maxi Yeni na Uyeni versus bagiye guhangana na Shaki Beat ndetse na H80 Babas. Hey, wish me luck. Nifuriza amahirwe umukobwa yaje yakunje. Hey. We. Meze neza. Umukobwa yakoze. Mantis yishe umuntu. What? Gwiki? She shot that guy's sponsor. Yarashe sponsor uriya musore bakubise. I gotta go. You take care of yourself, okay? Nicyo gihe ngo ngende we yiteho. Nawe we yiteho. Hano nyine ni urupfu. Hari amafaranga urya nayo akakurya. Banza hano nashira utasohoka hari. Round ya kabiri ni 2-2. 2-2 sasa Petit na Garafrel. Yewe ndakubita nkarimbura. Nkashwanya guza. Ndakurya. Bitwaye iki se? Bitwaye iki? Uriteguye? Yaha. Yahe. Batarajya kugwana memuretse. Mbere yuko round itangira. Bisa nkaho ba sponsor for 2 spins on the wheel of steel. Bamariye kuba baha abana babikoresha. Mugiye gupfasha. Go. Mugiye gupfa rwose. Mugiye gupfa. Bara spinning. Bushido. Classic katana for Hateball. Tayari. Classic katana. Bamukomye inkota y'umuyapani hano. Uyu nguyu nafata bya byuma by'abaninja karabaye. Nka bya bindi bya mutipe yitwa ntaryo muri ayo ni muri wrist blades for shark bite. Wa undufate ukoresha ibyuma mwitande haryo. Rogan. Aha. Fun with those. Bigiye kuryoha sasa. Ingovi zacu n'imigeri birakora iki? Muze sha. Hase mwita indwanyi zanyazo. Mushyira intwaro hasi dukomane. Akago kazanye ibintu byo guteta. So much for your plan. Batarajya kwataka. Yehe. Bagabo. Nta mikino bafite bari babaje kwitegura. Yari marareba. Gasore kabisuzuguye. Uyu nawe ntacyo waza umubwira. Byara muri nibyo kabisa nibyo. Uyagaruka gusheta. Raka! Petit! Chabiranya! Mujinga sha. Grand frère! Wewe! 2-2! Muranta makubwenge sha. Raka! We, urarenda sha. Naenda sha gusheta kuri win. Ishyira hano sha. Baraba kumangira nabo. As Max Yen sponsor. Umukino bayuhagaze sponsor Max Yen na wafashe umwanzuro Wheel of Steel. Wo kuba yakana kuri spine Wheel of Steel. Mayimuretse nanjye bagiye kuma igikoresha. Ndaje mbakubita. Yarakanze. Ibaza afashe ikaramu. Aha! Za lingi z'abashaurini. Byabikomo bambara. Thank you. Nimwice bahise bamuha umwanya. Max Yen. Shaolin Iron Links. About that one. Zameta z'abashaurini. Ndabakubise mana we ndabakubise man ndabakubise.
Nebwe ndaje mbereke. Aha. Murapfuye. Hari byo nibiki. Muze. I want to spin the wheel again. No ngiye kongera gukaraga. Umukobwa karabaye. Amafaranga yose mumureke rwose yakina bikangamo. Hold on. Memuretse manche buretse uyu nawe bamushakira igikoresho. Ngiye ntago mbishaka kihagararaho. Darakana. No, I'm not. Ngiye simbishaka. Agwa kumbunda. Yes! Woo! Karishim icabajinga shatu by'amafaranga icabajinga. Uwasheteni ikibwa ngo nindwanyi ukuri. Ntago yakoresha ibintu byo kwiba. Yo, wanjye ntago imbuna nyikoresha. Rangiza abanyinga mani cyangwa nabo batwica. Ndabyanze dore ngarapfusha ubuza amafaranga bashetse. Ushyira hasi. Mugingara. Ikigoryi nk'iki kibaho. Jereka mbikemure mwana mu buryo bwanyu. Ndabakubita. Uyu ni umusazira. Umva imbunda arayijugunye over arayijugunye. Uri ikibwa. Iki kigorgera reka aricyo duheraho twica. Baka. Come on, Max. Max mukubite Max. Uyu arabakubita. Byuma biguma hanga aha birasigara sasa twagiye. Shabaki. Byuma byo birasigara. Gasore kara. Haze ibi ni biki? Front. We amafaranga imbere niba nta mafaranga ufite ceceka. Raka Max. Ase nimba mwamanika amaboko nta kundi uyindwanyize afite goba kubazi kubita bana barakubita byo nta mikino fata inkota itamurangiza uramuhaye yashesa aho ngo kombe uyan baramukoma yiyamenye ndagukubita kiramukubita kikanakaraga intugu ndagukubita we buracyari kose deka icahita murangiza Max we nta mikino Max yen tayari and Wu Yen advance to the next round. Na Uyeni babonye amahirwe yo kwinjira mu round ikurikira. We wande cyamushenze mvana ibitoki byawe. Abakire baratsindwa. Mwebwe musohoke mwatsindwa. Hashamante uratwibishije kabisa. Uratwibishije umukobwa yabyimbye nabatsinze. Yikanzemo. Undara cyaseka indwanyize ziracyahari. Dore sasa hakuno. Uyu Max ukoze ibiki? Iki wowe ufite kibazo. Turi mu mukino urupfu urabima amahirwe hagize ngo kwakumbuna akayipakinga ntiyaturangiza. Feri ya mbere hano. Yo, you want my team or what? Ase turi ikipe cyangwa ufite kibazo? I made a promise to Sifu. I fight. Nasezeranyije Sifu ko nzarwana umurwano uri fair. Audience? Kujomba icyo umugabo kuri imbere ya audience ntago ari byo. Die, because that's what's gonna happen. Hey, you made a promise to... None se yashaka gupfa nyine ko ari byo byagomba kuba. We wibuke ko namusezeranyije cyane. Winning, it's about taking down the whole fuck. Twavuze ko tuzatsinda nta kindi tugashyira system hasi. Uravuga ibiki? I have an idea. Ufite igitekerezo. Me and you Jewe nawe fight our way into the final. Tugiye kurwana paka kuri finale. And we're gonna refuse to fight. Nitujya kuri finale turanga kurwana twohereza ubutumwa abantu bahakanira irushanwa. Do that. Ntago wabikora. You both. Nimubikora barabica mwese. Besides, you only care about gambling. Wese cyo witaye ko ari ukugamboringa nta kintu ushaka urufaranga hari ikindi. For these criminals controlling our city anymore. Our city? Barimo gukora ibikorwa nk'ibi ngibi bari control umujyi kandi ari nyabya. Kamushenze wagiye muri Amerika uragenda ujya kwiga ibyo wiga byose uragaruka. You could save it. So I can spark change and you should be with me. Ndimo ndabivuga kubera ko nziko nahindura amateka hano. Fucking out of here. Tugomba kuba turi kumwe rero nuhoshe wataye umutwe. An idea. We mfite igitekerezo. Just hear me out. Ubanze mu nyumve. It's my money in there and na amafaranga yanyiri gushetariya na mugomba kunsezeranya yuko mugomba gutsinda kandi mukagira you get to make your point. Ubuzima bwa mugashyira ubuzima bwanyu ku murongo sibyo? I'm listening. Ndimo ndumva rero. All you have to do is survive the next round. Icyo mugomba gukora nuko ku round ikurikira. The finals. Mukagira kuri finale. Then you surrender to Max. Hanyuma wewe uzamarikamo ku Max. Murwane uhita wemera kutsinzwe. Bireme marushanwa mwibuke bavuze ngo murushanwa umwe agomba kwemera mu gihe bari kurwana akavuga ati manitse amaboko apana hagati muri round
keretse mu rwano hagati. Expose the tournament as a fraud. Hanyuma twamara kwemera tukabasha kubatamaza Of their final tukabiba ibyishimo byabo bya finale. We get to keep our money. Amafaranga yacu tukayagumana bikarangira. Icyo ni igitekerezo. Like it, but ntago mbikunze. I'll do it. Ariko nimba biri ngombwa ndabikora. Nta kibazo. Max. Wowe. It's a hell to the no for me. Nge ndabyanze. Wabaye iki se kandi kubera iki? Ndavuze oya. Just think about it for a second. Max, bitekerezo byibuse udusogwana duke cyane. Bitekerezo bwarimo. Tumu kuvana ugende. Nyagasani. With you? Max ufite kibazo. Yari diru nziza. Twari dukubiye kucyo byanze. Good odds. Byari bikubiye neza rwose. I'll beat him fair and square. Nzamutsinda biri fair. Nta diru zihari. Nta mikino. It is a game, Max. Kandi ibintu byose ari imikino Max. To watch you fight. Ntago bari hano kugira ngo bakore mu Rwanda. To watch you die. Bari hano kugira ngo bakone upfa. So let's just walk out with the money. Reka dufate amafaranga twigendere. Ni diru nziza. Okay? Sibyo? Smart for once. Umuhanga bwarimo. Walk out with the money. You don't think I can win or what? That's not what I Vano kuba amafaranga ukeka ko ntazi kandi amafaranga ushaka wowe. Ntago aricyo nitayeho. None se witaye ku gitsindi. Who was right? Wasanga uyu yari mukuri. Wewe cyo witaye ari amafaranga. Money. You even nta kintu ugenda uceta. Karabaye. Amukubita umutwe. I care about you. Wonitaho ni wowe. Is that clear enough? Hanyuma birasobanutse? Sawa. Gaho hakana. Next up, we have a very exciting match. Shoji Mati kurikira rwose igiye kuryoha cyane. Shoji nagiye gufatanya champion Kerchak Kong taking on na Kerchak Kong barwanya na Acting na Zul. Brothers of the Wind. Nyeneye kujya ku betting. Shoji umusazi wacu. Amafaranga umukobwa yarafashanya gusheta. Uyasiga urubizo rwa mucanze. Uru n'urubizo cyangwa umukobwa yibagirwa marete ye. Muri marete telefone yarasonye. Telefone gusona. Haruri kumuhamagara. Lin. Wa musheri we bakubitiye muri link. Sinzi nimba mumwibuka film itangira. Dore message hano. Nshaka kukubona ndagukumbuye nkumbuye byabihe nshaka kugira ngo rwose twigire hanze y'umujyi iminsi mike cyane. Haro ese we ntago nkumbuye nakoreje urufaranga warubonye se nongeye nohereza 10,000 wabibonye mwanda. Gikobwa kirimo kirankina mwa. Yaje hano yarakaye. It's barely been back in my months. Buyen ubugarutse mugire nta mikino. Ready making backdoor deals. None utangiye kujya kugira amadili. I am very sha. Urantengushye pe. Mantis yaramusuye. Banda diru bagiranaga ya bazumvaga. Tournament. Aya na marushanwa yanjye ntegura. Let you ruin it. Ntago natuma muyangiza. You know it's my choice if I surrender. Urabizi na mahitamo yanjye kumanika amaboko. Fuck about money. Ibyo amafaranga simbyitayeho. Can't make me do shit. Rero ntacyo wantwara. Tega amatwi. Listen. Tega amatwi. Do you hear that? Ibyo uri kubyumva. Dore kiri mu kibuga hano. Dore kiri mu kibuga hano. Monsters, criminals, warlords. Abarara banyabyaha ndetse n'aba warlords. The most dangerous people from all around. Abantu babi cyane, most dangerous people. Hirya no hino ku isi. In peace. Bahurira hano mu mahoro. Spending their hard-earned blood money. Baga spending amafaranga yabo bakore mu byaha bya blood money. Ahantu nkanga. How? Ni gute watinyuka wowe? Kwagize ibintu nk'ibyo ngibyo. I provide them with something. Uti bigenda biterewe n'ukubera yuko no one else can. Baha ikintu abandi batabaha. Baha show. Entertainment. Birenze imyidagaduro. A thrill. Birenze thrill. This tournament is the ultimate convergence of chaos and order. Aya marushanwa ni ikintu kirenze akavuyo ndetse n'itegeko. Like you, I mategeko yawugenderaho. Break my code. Ntago nakwangiza kode zanjye. I can't have you disturbing the bets and stopping the flow of money. Ntago nitaye ngo wakora iki icyo ndashaka no guhagarika amafaranga nyikakomeza kwisuka. Rwanya mu kiwanda zirimo zirarwana. Underworld that I have created. Haka.
fall apart. Sinshaka kubyangiza sha. You will stay, Wu Yan. Gabanya imikino Wu Yan. Fight. Uguma hururwane. What if I refuse? Byanze. I kill you. Nugukwica. I kill your brother. Hica mukuru wawe. I kill the girl. Ndakira gikobwa kirimo kirabashetera. And hanyuma every single student na buri munyeshuri wese school uri muri kariya gashuri gatoya will wipe out the Huang bose nabarimbura nkarimbura Huang Kung Fu Academy ku isura y'isi. Ese urupfu rwa master w'igikundiro ntabwo rwaba rwarabaye ubusa ubwo urwaba yaba yarapfiriye ubusa ubwo ngubwo ibyo byose mbikoze bandi hano bari gukubita abasubwa mbere bafatanyije match no muri tryout barafatanyije Kati Kong ndetse na Shojin bagabo barica. Come back down here again. Ntutume ngaruka hano nanone rero. Another incredible round. That about wraps it up for our 2-on-2s. Indi round rwose y'ababiri babiri idasanzwe irarangiye. Tugiye gufata akaruhuko gatoya mbere uko twinjira mu mwanya abantu bose bakunda. Round ya gatatu. Ati dufata akanya gato mbere uko dusuya muri round abantu bakunda ariyo round ya gatatu. Yasanze telefone ye nani yasanze uyu nguyu arimo aranywa inzoga. Se wonje subira ku nzoga. His money. Telefone yarayifite. Nawe naga boyfriend wawe rwose Ling arimo gushaka cyane. Telefone yanjye se kandi umubeshyi. You don't come from a connected family. Rin's been your sugar daddy the whole time. Ntago wari uturuka mu muryango ukize. Ling ni sugar daddy wawe, sugar daddy. Niyo gupangira urufaranga, And I never claimed to be rich. Biriya byaba izi church wabonye zanye nawe nizukwezi gushize kandi sinigize nshaka kujya mu mukire. Me believe something that wasn't true. Watumye nizera ibintu bitigeze bibaho byo. Bitigeze bibyanyabyo. Rin is the one with the money, but yego ndabyemera Ling niwe mukire ufite amafaranga gusa narayamugujije. That's why he niyo mpamvu akomeza kumpamagara. Me. I haven't spoken to him since I started sponsoring. Kuva natangira gusponsoringa ntago ndongera kuvugana nawe. Right, but when he fulfilled his purpose, you left him bleeding on the floor. Hanyuma nyuma yuko aguhaye ibyo wifuzaga ari wahise umusiga maje kumukubita urigendera. I wasn't the one who sent him to the hospital. Ariko ntaga njye wamujyanye kwa muganga. Niwe wamukubise umujyana kwa muganga. You asked me to be your sponsor. Kandi nawe wansabye ko nkubera sponsor urabyibuka. You don't care about him. You don't care. Ntago mwitayeho. Nta n'umuntu witayeho. Don't believe in me. Nta n'umunyizera. You just want me to take the deal with Wu? Ushaka kujya ngunyane deal nawe? I don't think so. Rero nge sikubikeka. Because that's the old fashioned. Ko ngiye kumukubita. Mukubite. Are you ready for the free for all round? Hanyuma mwiteguye rwose umurwano wa gatatu udasanzwe. Round ya gatatu aho buri kintu cyose cyemewe na buri wese yemerewe kurwana. Indwanyi zose zigere muri arena. Ngiye gutsinda nimba nta kintu cyo kumbwira ufite. Sosi yawe ngiye kuyimenamo inshishi wa gikobwa we. Round ya gatatu free for all. Buri wese ewan igikoresha shaka. Ladies and gentlemen, at least that's how it'll begin. There are no rules. Abasheta barasheta. Hano muri mu Rwanda wa gatatu nta mategeko uyasheta byose. Yose nyashete Max na Wu. The chaos is about to begin. Bagabo namwe bagabo akavuyo kajya gutangira. Move on. Babiri basigara bahagaze. Nibo waragera kuri final. We've got Dufite Kacha Kong the champion. Watsinze umwaka ushize. Max Yen the furious umurakare. Wu Yan the fearless. Wu Yan udatinya. Temple mysterious. Temple the mysterious. Igor the assassin. Igor the assassin. Vampire the cannibal wenu umurji. Shojin wenacho yichuzali mosles. The dreaded Corona. The dreaded Corona. And Saxena. That's not Saxena. The devious when he chibi. Like a tournament if we didn't go. Ingi ntago bigiye kwirushanwa kakanya. No way now would it? Ewa tugiye kurya show bitabaye ibyo ntago twatwaje tuje kureba match. Nabesha bakanye ba sponsors. Mwitegura karaga will. Ubundi mushakira abasore banyu ibikoresho. Murwane mpaka maze murwane koko. Babiri basigara bahagaze nibo baragera kuri final. Shoji niwe ahagaze nk'umutagatifu. Wambera afata inshoka. Hayiga datawe Kacha Kong. Uyu nawe abona igiti.
arabonye umutaka nawe kandi Pink umbrella. Yeah. Help for him there. A large knife for vampire. How fitting. Vampire bamuhaye icyuma. The cannibal. Call the assassin. He called the assassin. Was one lousy cigarette. Haruwo bahaye isigara. Karabaye. Azibuko ko. Fighter worse off is Wuyen, who usigaye udafite igikoresho ni Wuyen. We nta ntwara akeneye. Uyu mutaka arawujugunya. Aha, urakoze cyane. Twagiye sasa. Gladiator Underground. Эх, ничего страшного, если я сейчас умру. В любом случае, жизнь. Ubundi se ko ubuzima bwanjye ari ibyago. Ubundi ndi umupfu wigendera. Iri tabi ntacyo ryamare. Hari uwo bahaye inyenyeri z'abaninji. Yeah, Shoji ni bamuhaye umuhini. Ndabishe. Ndabishe. Indwanyi zose rero zifite intwaro. Mu Rwanda witegure sasa, mwitegure mu Rwanda. Twagiye. Buri no gukubita wabonye. Nta bwiriza rivuga ngo kubita kanaka oya. Buri wese akubita wabonye. Buri wese uyibigumaho ndapfuye ko kitavamo. Yeah. Shock. already has the upper hand on Max Yen. Max Yen tayari bamaze kumwambura intwaro. Yo. Arimo aracunga kangaka. Akarimo aragacunga. Tayari. The crooner keeps both and slicks in her ass. Tunga bano. Buri wese no gukubita wabonye. Aha, musore wanjye gira sha. Max Yen arakubitwa. Nako Wuyen. Dora kagabo. Foot control. Kagabo kamutamu. We. Siwe wanyine uzi kurwana sha. Toka kure wakibwa. Kick. Nanjye ndaje. Chuma. Ndagukubita. The cannibal. Wow. Wuyen. Lamudum. What? Kick. Bagabo boss. Na numwe woro seiga data we. Kagabo. Utamichini chum. Kagabo. What? Gladiator Underground. Karamur. The cannibal. Aho ndabinywera. Daruko gahaguruka ariko. Filmira. Raka. Shojin. Chinaman. Shojin. Ndagukubita. Shock. Mujinga kanduhije mwana. Fata igiti. Igiti. Amushenze. Chuma hano. Bagabo baricana nta mikino. Gatam. Ahasinguye cyane nari mfashe igiti. Urabifite sha. Kumbe. Stop. Tenyenyeri fatana. Auramuhaye shani. Kira mu rumizo se waye gadata. Kiracira. Ndamwishe. Igora giye hasi rwose. Ewan agiye hasi kabisa. Uyu nawajya hasi. Vampire nawajya hasi. Kumbe Max yabyimanye ikigabo. Star. Bamutama inyenyeri. Tirigo ngo bararunyeganyeza. Ahita murangiza. Ndapfuye. Mwanda sha. Come. Foot control. Yeah. Kagabo. Higa data we. Rakawu. Wuyen. Foot control. Gwino. Kagabo. Foot control. Changanya. Raka. Dora kagabo. Changanya. Kick. Higa data we. Kagabo karakubita. Kagabo. Higa data. Wow. Control. Foot control. What? Gladiator Underground. Niya filime tugikomenya kureba. Kagabo. Changanya. Wuyen. What? Kick. Mutam. Ndagukubita. Oriwa. Uramwaye sha. Kumbe hako. Fusha ariko. Ski. Ikiko kidakorara. Iki ntabwo gikora. Ngwino. Ayirata. Munori. Ayirata. Sira murum. Uyu wa numusazi wigendera. Shojiri numusazi. Aho shani cyo nashakaga. Boss arishima yashoye ahunguka. Abapfuye barabasohora. Abapfuye barabasohora. Hasigaye batatu. 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 Abapfuye barabasohora. Hasigaye batatu.
Shojin Maxien na Uyen hasigaye batatu kandi agomba gusigara babiri. Hasi Max uri Selemani uri kunywa hano. Fuck off, man. Tomoka katsino. Fuck off, man. Now we can finish this. Naho imushende tumurangize rero. Nibyo. Nibyo rwose, nibyo rwose. Mutsinde sha. Ya datawe. Uyagira cha kick mutamu. Uretse sha utamurangiza. Asekani. Mutamu. Petit frère. Shadow la spam. Yaramukomye bifara bunyeganyeza. Kurahera. Max! Echara sha uratsinzwe. Mwande tsari ayisatsindwa. Rufaranga rwose ararubuze. Ibi ni ibintu bitari byiteguriwe bagore namwe bagabo. Ibi ni rwose bidasanzwe. Yewe gadatwe. Going anywhere. Naho uri bujye muko. No, you tried to deal behind my back. Dabizi washatse kungambanira. Who wins the final round? Niyo uyatsinda finali. It's a serious violation that you're going to have to repay me for. Iki kintu wakoze kibi cyane kigomba kuryozwa. Ugomba kucyishyurira. We'll leave here with rero uraza kuvana nta n'igice cy'ijana usohoye. And if Wu loses and you don't get your money, well. Kandi unamuka atsinzwe ntubona amafaranga yo kujya ngo wishyure. Ubwo Sure, we can figure something out. Ndishobora ko turaza gushaka ikindi kintu turi bukore. Nta umusore wanjye aracyarimo. You're a nobody. Uraceka ntazi uriwe. We ntacyo uri cyo sha. You are nobody. Ngicyo cyamurenza mbo. Mushyushya rugamba. Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo. Incredible tournament so far. Atiana marushanwa rwose adasanzwe kugeza aka kanya. Witness the most amazing twabonye rwose abagabo bakubitana cyane rwose badasanzwe kumba ya mbere mu mateka. Home now and ubu ngubu aka kanya kugira ngo tujye mu rugo. Ewan wavuga yuko utegeze ubona amateka nkaya ngaya. Ewan urashetana ukagenda nta kindi ariko ari munini raka tournament. Hano dutanga rwose isezerano ryacu tukageraho mu minota mike cyane. Ringi igiye kuba amaze gutegurwa kuri finale. Uyu baramusohora. Kuba utapfuye shimira Imana sha. Mwana sindasoza. Mani sindasoza. Toka kure wakibwa. Sindasoza. Vina. We genda. She belongs to Mantis now. Umukobwa yatsinzwe bet bunu wa Mantis kabatam. Max n'umusazi. Kumbe Shojin arahangaha. Nimarari umuryango we. Byose mwibuka bikorera umuryango we. Nawe ntaga byishimiye. Akora ibintu by'ubusazi kugira ngo yirengagize uburibwe bw'ibyo abari gucamo. I hurt your family myself. Your call. Ati ndaza kuba nabwira mob inkorere favor rwose. It's what you've all been waiting for. Birangira umuryango wawe mwirimburiye. Mahitamo na yawe. Bagore namwe abagabo. Twende sasa kuri finale. The fearless spirit. Fearless na remorseless bagiye guhangana. The crowd favorite, Shojin the remorseless butcher. Remorseless butcher. Niwe public ikunze cyane. Hano nukurwana kugera ku rupfu. Mushete. Sponsors muhite ibyo mushaka. Be allowing one each. Buri wese yemere kwa rwose yakirwamo intwaro. Gakobwa baragatwara hano. Princess. Oh, nikoma ngamakazi. Na wiri kuri wowe sha. I'll have a spin. Konda muhitira mora. Bichi? Solen. Reka kubera iki se? Just yet, old man. We ntago ndi hano uko natsindwe ngo nuko umusore wanjye yabashe kuva mu kiwanje. Bita amafaranga. Yeah. Ndagira ngo umukobwa mushetere. Very well. Jiza cyane. Allow it. Biremewe. Aha. Uba muhi intwaro. Ikibazo uni ikigoryi ntago ari buyemere. Classic sword for Wu. Tayari. Bamuhaye inkota. Umukobwa yishima wenda yatsinda.
masked acquaintance. Kananga ikintu bita igikoresho reka da washaka gutsinda match biri fair. Hota classic sword jugunya hasi amafaranga y'umukira arayangiza wori ikigoryi nuwashi wa muhabu ndapfuye so murankinisha hanyuma rero nujye ikibazo Soleni amahirwe yawe urayabuze ngiye mfite urufaranga tayari nawe baramushakira igikoresho. And a lucky spin for Shojin. Shojin tayari. The beast. Bamuhaye beast serum. This increases your speed. Hano unywaho umuvuduko wawe ukiyongera n'imbaraga zikiyongera. Hey. Asoma rwose. Umuvuduko ukiyongera. Yanyweyeho. Gisanzwe ari gisazi none ibintu kinyweye. Umuvuduko uriyongera. Imbaraga ziyongere. Umutsinda ntibishoboka. Dore imbaraga ku muziki wa muri ndani. Uyu yarumeze ngo yari mu biki. Arangije aratuza. Ndagukubise. Ngwino rero sasa. Ngwino. Kigabo. Nigisosi. Ngwino. Kimutamu. Turashize. Kigabo. Turashize. Do. Ngwino. Kigabo ni kubisozi. Ni kubisozi. Mukubite shamu mukubite nasho yahunguka Bohan mushenziwe ntago wumva nukomeza gutyo uraza gupfa kigoryo ase ntujya wigwa mugiga komba mwana ndabaga natawe uyaragarura cyaragaruye byabi nikimwe cyarabigaruye Wageraho sasa ndagukubita ibyo cyamwe byakivuyemo. There goes your beast. Dore beast serum yawe iraho ngaho hasi. Dore ibintu kiba kimwe yariko. Man umazimo byose si. Grounds motherfucker. Gareka turwane wa mushenzo ngukubite. Tayari. Match yaje yatangira. Ibyo yankweba bimuvanyamo. Match yaje yatangira sasa. Shojin. Mumichan. Kigabo Raka Wu nawe ntago yoroshe Doraban Mutam Ndakubiswe ariko ndaje ndagukubita Ntacyo shano go wampombeje ndagukubita Raka ndagukubita Kigabo kira aho sha ndagukubita Kigabo Shojin Kigabo ndagukubita Raka unabazivanayo turapfuye turashize ndayigatata kubita ndayigatata vanamya kubita ndagukubisa sha kirarya kiramuyora timbura hasi ndagukubita ndakubiswe Kigabo kira kagabo karakubita sha mukwibuke muri Bangkok dog muzunga magatabi uri mu biki wowe uri mu biki aha drunken style vana izubusinzi bino ngukubita wowe uri nyama yarwo va mu nzira Raka mudo Stinanci Raka Gasora ni
mubi cyane. Gasore ni mubi cyane. Raka Stirence. Stirence turakiri. Stirence. Wow, turakiri. Stirence. What? Raka Mutom. Gasore Birang. Bagabo. Daiga gato. Ndagukubita. Bagabo mutami ikiganza. We. Genda gaci. Filimina. Inchi mugaharasha. Wino. Chiramu. Terura. Yagutera Birang. Karaban. Stirence. Dorumwana. Kanguyoreshe yawe sha. Timbura hasi bitugara kunyura. Shendes. Mwice. Kill. Vabani ngo mwice. Uyu kandi natamwicara bahombeje abakire. Ica muginga we. Mwice sha. Oya. Ntago ndi bukwica. Ndakwinginze bikore. We bikore. Tumuka genda. Va hano genda. Ntago nagenda. Bohan na Mantis. After my family. Bafite umuryango wanjye. Please for me just end. Ndakwinginze ku bwanjye bikore. Nyica. Wenda umuryango wanjye wagira amahoro. Arabyanga. Bivuze ngo hano ntawe utsinze mu gihe undakiri muzima. I am a student of Hong Kung Fu. Ndi umunyeshuri wa Hong Kung Fu. I trained to be a warrior. Natorwe kuba indwanyi. And this tournament. Aya marushanwa kandi. It's not my way. Ntago ari uburyo bwanjye. Oya we nuwoshe uri muraduhombya genda nuwoshe wa muhabu. Disqualify him. I refuse. Uyu mumuvane mu mukino. Nanze gutsindwa. Nuwoshe. We musore wawe yatsinzwe sha. Mantis. Make a call. Please remain in your seats. Bamuhaye bu. Nuwoshe wowe. Nana inashese man. Ibi ntago ari byo. Na inashese. This is an outrage. That's right. Ibi ntago ari rwose. Mwese muceceke. Imbunda sha. Ibi ndabihandling. Come with me. Ngwino tujyane wowe. All of you sponsors. Hanyuma namwe ba sponsors. Any ideas? Nimugire igitekerezo. Stays with me until all this is settled. Cyo kungambanira. Amafaranga aragumana nanjye kugeza ubwo ibintu byose bikemutse. Bring the girl. Muzana igikobwa tujyane nacyo. Akani katica umuntu barakica. Abasore bafata ibikoresho. Tayari. Shojin. Sasa mubarimo bagenda hari wabivanzemo. Karanga yivanzemo. Bafashe dutoya wafata binini. Aha, murapfuye rero. Kiromo. Ibi ni bicimo kanyagwamo. Mantis yaraje. Guma ngaho mwebwe. Uwo ninduje. Bakinguye ling. Wu Yen. I warned you what would happen if you disobeyed me. Narakuburiye nkubwira ibizaba nunsuzugura. This man killed your Sifu. Uyu mugabo yishe Sifu wawe. You want your revenge? Ntago ukeneye kwihorera. Well, Jesus cyane. If his life is so precious to you, nimba ubuzima bwari ingenzi kuri wowe ari ubw'agaciro ndabyoroshye. Or he dies, apfe or she does, cyangwa se igikobwa gipfe, how will you walk away from this? urabicika ute rero sasa? Bakiraho Mantis bamutayemo, mwibuka ruwivanze mu barinzi, mujye hasi. Raka Max yagarutse mu gisagara. Bottom
that one. Ibi byose ugiye kubiceka gute bitch? Sorry, Wu. Wihangane Wu. I know that goes against your code, but ndabizi bihabanye na code yawe gusa. Good, bro. Nagomba kubatabara. Ntari bro. Vina. Wese kandi nejejwe no kumeze neza. Hanyuma ro basore. I'm sorry. Nihangane. It's all good. Just Max bimeze neza. Ahubwo ndagushimira mwana urantabaye. Mbega byiza. Guys, but we really hanyuma ro basore tuve hano hakiri kare. Okay? Dufata urufaranga tugende. Memorets ikize kandi. Hakurya hari igihari. Are you fucking serious? Muri serious? Oya. He's right. Ari mukuri. Nawe siwe. Baza kumufasha. Turashize. Umusa. You're fucking wild, dude. Mwana uratangaje kabisa. Uyu yizira ku mafaranga. I should get out of here. Muvano mugende. Mundeke. It's not what Sifu would have wanted. Ibi ntago ari byo Sifu yakwifuza. Mukobwa pakira urufaranga. Tugende. Slow, guys. Gace basore. Aha. Mujura gusa. Mutubuzi. Ugambana gusa. Nshaka amafaranga. The boss. Bohan, nshaka amafaranga. Nobody moves until Bohan Khan is paid what he... Nta numwe urava hari kweza ubwo Bohan Khan abona. You lost, Bohan. Umutaye we. Bohan watsindwe. We buretse. Zana amafaranga. Hasi binibiki. Binici kandi. Boss. Boss biki. Dora amafaranga kuna kubita umuntu. Dora amafaranga kuna kubita umuntu. Sojini rekera kandi. Nawe yari yararambiwe. Birahagije. Mujinga sana. Boss bamenye umutwe. Bohani kandi. Tuve hano tugene mu amafaranga mu abakobwa n'amafaranga. Mu amafaranga. Hello. Anyone still here? Aze, ngenda cyaraha. Mantis. I am still actually locked in the booth. Anyone? Ngenda cyari bari muri booth. Nawe unyumvara. Mushyushya rugamba kambaye waciye amezi make. Kumbe hakuno master baramushyinguye. Abana bagarutse mu ishuri. None bose barafatanya. Uko baraha hari wafunguye umuryango. Kumbe disivina nayo bamuhaye ikaze mu rugo. Bamukuye ku mihanda. Bibara amahoro make. Sasa Shojin nawe bamuhaye ikaze. We n'umuryango we barongeye barasubirana. Bohani Khan yari yaramugize ingaruzwa muheto. Yaramukoronije. Bimeze bite? Gladiator Underground. Good afternoon, everybody, and mugoroba mwiza kuri mwese. Welcome to the Huang Kung Fu School Grand Reopening. Hanyuma tubahaye ikaze mu kongera gufungurwa kwa Huang Kung Fu uyu munsi. In honor of our great n'ikuzo rya Huang Sifu wacu agatangaza. We have a very special treat for you guys. Tubafitiye akantu kadasanzwe basore. We don't do very often. Akantu tutajya dukora. Match between my brother Max. Hagiye kumurwano hagati yanjye n'umuvandimwe Max. We will be demonstrating the Huang Kung Fu style approach. Tugiye kuba twaperforminga Huang Kung Fu style. Ubijyanye n'imirwanire yacu. Max. Are you ready? Uriteguye? The question is, ikibazo cyanyacyo ni basore mwebwe muriteguye cyane rwose. It's a fight by your... Ndayuma nanyuma ngiye kurwana amategeko yawe sha petit frère, Too much, especially coming from Reka nta byadaje ngutegereje wese uzi icyo ubundi. Time to recover. I'm a little rusty. So does that mean you need me to... Mwana warakomeretse nakakugene gake reka da bivuze ngo ugiye kunyorera se cyangwa bari ngiye ukorohera. Muduhe inzira sha. Raka bakoranemo. Iyi match iraryoshye. Umwana nawe arimo arareba. Iyi match iraryoshye. Ndagukubita. Tayari bakoranemo turebe ninde watsinda. kandi ndabona bafashe pause biniki kandi
to ndebere nawe uziko karangiye wangu twarebaga Gladiator Underground General Bida Great nko bisanzwe mbibutsa ko filime zacu zisangwa kuri website yitwa agasobanuye.com cyangwa se ukajya ku mudije wari we wese apfa kuba ari umudije gusa ukamubwira ngo nshaka filime za Bida Great araziguha mbese ngwino rore ndabakunda cyane iwacu nakagaruka ciao ciao hasta la vista I'm going